Kaniga Dudarshan Meghalaya, but Nipiang Sobai Pibaro, Shakatup Kubam Takajanmit, Shaban Pajki Kubar Gubnia, Nini Pichaki Mat Okongsan. Hakasin Baar, Bamsmai Unongelam BJP, Unayap Singh, Kum Menteri Rangba ke Haryana. Let Jingo Vice President Kari, ya ke Shillong Technology Park. Daka program Lariti la Penlong Haraj Bhavan ban Tiang Buram ya Vice President. Germen scam ke UDP ban le bha ha ke election MDC ban wan. Bat klempoi syakarai ki jingya keren hapadeng ka sorka jela bat ka AMSSA an beteng ya ke jingya ki. Ki kubor ki babnya unong yalam ka BJP Unayap Singh hinne ka sngi ula Bamsmai kum Menteri Rangba ka Haryana ha ka sin ka Baar ha ka jingya lang Bamsmai ba isyong kun ka balalong Hamadan Shalimar ha Panchkula. Ulat ke Haryana, Uban Bangaru Datta Treya, ula Shimbenta, Hagaban Pintian Smai ya useng haringkat ke Jingdon lang Menteri Rangba Aduk Kari, Narendra Modi. Ki khatlai ngot ki MLA ki labam smai kum ki dekhat ka kinhun menteri, bat menteri jong ka jela haringkat useng. स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Vice President ke India Jagdeep Dhankar hinin ke sngi ulale jingo ya ke Shillong Technology Park kum shibenta jong ke jingwan jingo ba ar sngi jong u ya ke Shillong. Hashwa ulale jingo ya katu kat ne ki company IT ki batrai kam na kate ke jaka. Vice President ulayo ru ya ke jing batai benia na Menteri Rangba ke jela u Konrad Sangma halor ke jing thmu jong ke sarkar jela ban penlong ya ke Meghalaya ke jela ke Baroi ke Bakiu hapo usnem ar hajar lai puar. Habakren ha ka jingelang Vice President ula ai ka jingero ya ka jing batai benia bat ka jingyo I jingai jong ka sarkar jela haba phai shaki kampen roi ban kentiu ya ka jela ula ka doru baka Meghalaya ka don bun kilat kilenti hinrei la ban shim kabu ya ki lingba ki matrai kam ki bayat bet yat renti. Health, technology, workspace, skill development, giving people happiness in music, happiness in sports. Just imagine for Meghalaya to think and be in execution mode for the largest football stadium. Honorable Chief Minister, congratulations. Because this part of our country, the love for football is enormous. Ulat ke jela UCH Vijay Shankar hinin ke sngi ula kner ya ke jing priang snobha ya Vice President Kari Jagdeep Dhankar Haraj Bhavan Shillong ban pin inam ya ke jing riuspa bat jing yar jong kalarti ka Meghalaya ha kani ke jingwan jingo jong u kani ka program ka kentup ru ya ki babun jat ki jing pin inam ha ka liang kariti dustur kum ki jing shat bat jing tem tinrai ki bayathu shapang ka jing riuspa ki jing don jing em bat ka jing long kerpang ka jela ha ba phai shakariti dustur kumju ki sap ki phong ki balong bakong san yaka. Menteri Rangba Konrad Sangma ki para menteri jong u ki officer lembat kiwe ki lai shimbenta ha ka program bala penlong kum ka jingburam ya Vice President. President ka United Democratic Party uba met ba lingdo ula penpau ya ka jingkermen scam banyo bungun kinong mi khmat ha ka election MDC banwan hari lom KHASI ba chaintia
Ulaong babun ngut kinong kersan, kiba haswa kila eno ya kaseng, menta kila wan, pai biang pat, ba watla umpat don por ban kemi benya ya kidaw hakabayade bat kani kabenta, uba lingdo ula kubur, ba kinong yalam lembat kinong kersan kiba haswa, kibala kersan ya kiwe pat kiseng san pertai, kila rai ban penyaso biang, syaka UDP na kabenta ki election MDC banman. Okay, on many constituencies, on many districts, and in the state as a whole, especially KHASI Joint Hills, with regards to the KHASI Hills Councils and the Joint Hills Council, we found that a lot of supporters who belongs to UDP, there's many in fact, many who have left, have come back. Well, I have not been able to spend more time with them, but I would like to know the reason why. But I could understand that those leaders, supporters, well-wishers of the party who have been there with the party for long, who have supported other political parties in the last MP election, have already made up their mind on their own, to come back to the party and be with the party for this MDC election. Kijingya kren hapadeng ka Sorka Jilla, bat ka All Meghalaya SSA School Teachers Association lani ka AMSSA-STA hinin kasngi kam shimla poi syakanu kanu karai, bat ka seng kalarai ban beteng biang ya kijingya ki jongka tat hadu bandami ka AKA nakalyang ka Sorkar. Habaya day bat ka jingdawa jongki. Hakaway pat kalyang umentri ka tanat puli puti urakam sangma ula ong ba ula ya kendo ya baro ar kenhun bat yo ya ka jingya merjingmut ka batay. U Vice President ka AMSSA-STA uba Defender Lamare ula ong ba kani ka kam kalaban slam na marba la IT sya ka Education Commission bat andang haban up ya ka kaipot ban shimrai halor kani ka benta. So that our teachers do not suffer. We are suffering for the last 16 days. So we do not suffer more because we need to go to our respective schools. Students need to be taught and to address our academic session also. And moreover, the exam is very, very near. So we are aware of that, but we are compelled to move to the street for our demand. Kumbak santeli kishnong ki bahap hapo blok R jongka mau hati constituency bakentup ya prateli ki ba lapin itu kerpang shen kin sayo jingmentoy na ki project kampen roy batamai ki ban penle jingmut ha ka bante ya ki yeng school lingba ka jingbei tingka na ka Chief Minister's Development Fund manla kawai ka project school kayo ya ka jingmang ka bahru pusau lak tingka bat kishnong ki badai ban yo ya ka ni ka jingkershan kilong ka seder Pedeng Telej, Umat Blok Iwe, Umat Blok R, Laper, Hi, Sabuda, Bat Kli Wang. Yang minta Kimbiang Hakaliang Kiying School. Nalor kani ka jing kershan pisa ka basan pau hajar tingka ansa penbiang man usnem da UMLA bat MDC ba Charles Marngar ban kershan ya ketulap jongkino hikai hakini ki pratali kishnong. Ya, Daniel. Kadang ya, ngintip. Kani ka kam Chief Minister na Meghalaya, Chief Minister na Assam. Kinsa ikundu. Kadang ke regional committee na Assam. We have regional committee from Assam. We have regional committee from Meghalaya. Let them decide. Ka District Level Youth Exchange Program Arpo Sao kabala penlong da ka District Sports Office West Garo Hills Tura kalalong menta kasngi ha District Auditorium Tura haringkat kapang pedeng kisamla menta kinong yalam lasai lani today's youth tomorrow's leader kani ka program katmu ban ai minsim ya kisamla banlong kinong yalam na ka benta kalawai Haba ai jingkren I Salja Gring M Marak ubadai I District Sports Officer ila banjur halor ka jingdon kam jong ka jinglong nong yalam ki kena samla la penlong ru ya katu kat ni ki jing yakop ba kentup ya ka science mela ka jing yakop kentip ki jing rai ten rai bat ki poetry to showcase the talents and all in this way they will go by this they will go to the other districts and they can share the culture to the other districts and mostly and not only that the youths who will be visiting the district they will have a chance to participate in state level and from state level they go to national and from national they go to international level.
ka school ba North Adventist kli tishi kala long kanong job habaro artli ki kerdan jong kishinrang bat kentei ha ka limpong yele kai open volleyball tournament balapan long da ka office district sports officer West Giantia Hills haringkat ka jinga snok tilang bat ka West Giantia District Sports Association ya ka ni ka limpong yele kai la penlong hamadan biar mission compound jowai bat ha ka jinga le kai jong kishinrang ka North Adventist University kli tishi kala penrem no ya ka knors im dalai la iwe kat ba ha ka liang ki kenthei ka North Adventist University kli tishi kala job ya ka Chiliang Raj SC da arla not का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लनी का RBSK haringkat ka jingas no tilang bat ka Apollo Hospital Chennai dangshan kala penlong ya ka cam ban pet binya halor ka kwat ka khia ka bayade bat ka jingpang klong snam ne ka ka bakiong ka congenital heart disease lani ka CHD ha district early intervention center lani ka DEIC ka ba halum kleriat panaliar jowai ka kenhun bakerpang na Apollo Children's Hospital kala penlong ya ka jingpei benya banlap bat kershan ya ki kena ki basha kta ha ka ni ka jingpang tungin ya kemi benya ha ka bayade bat ka ni ka senjam hakani ka senjam kong san bayade bat ka koi ka khya kadan ka jingpei benya ya lai spa lai prangut ki brio na ka banta ka jingpang tong snam ni congenital heart disease bat na kini lalam ya shispa arpengun ki badan ya kijing pangkong sna kini kinong pang kinyo ya kijing sumar baran kam harangkat kalai kawan kabam kadi bat ka jakasa baklam dan kam COA hakapor bakin syak sumar kumbala pentip da ka manager ka DEIC ka Dr. Handaka setting Good sen one di team na Chennai lene ka MOU watai apa bagi hospital wa hai chesen da identify ki kini ka kujut snam klong snam ta have refer ki to hospital yang ki the house do April do August the dep ye jing sumar le pau prangot ki khna kata ki successful surgery wa the dep ki ha Chennai nadu banaya yong ajap sa hadu onalar ajap sa lai prangut ki brio mapang klong snam na east but West Giantia kilayo ya kijing job hadin kijing sumar ka baya ibai renti ha Chennai harangkat kijing rap na kenhon Apollo Children's Hospital kani ka kenhon ka kenthop ya ki Dr. Bapau nam ha kaliang kijing pang snam ya ki khulung khna u Dr. Raja Guru kanisan u Dr. Arun V harangkat kijing ndanlang u senior manager UD Rajkumar hadin gejing pit benya kinong panglam bat kini kimi pa jongki kilayo ru ya gejing slok na kaliang kinong tereka DEIC ka Dr. Suting kalapan pau ya gejing sngo hun langba gejing shibanta shirhem na boro artli ki district daga ba ainam ya gejing job shaka RBSK mobile health team kaba lapanlong ya gejing pit benya hakalang gejaka kantop ya ka akan wadi center bat kiskol sarkar ni tak resmi screening camp yang ini na bentagi kena kujut heart kamu kodiga yang congenital heart disease screening wada one naga Apollo team Chennai ki one screening ni kena yang ini ki wa kujut strong heart na East and West Giantia Hills Snyao so ong wa ne kasni wa lalis pa at hangyang wot ki bru the one register yo one check yo iki konyong ki wai ado chuje kate MGC lespa arhangnya kejing ai chimut na ki nong yo chimut toi kilapan sengau ya kejing man pha jang kini ki chat program pej benya komisi benta ban pen semut tho bat ai ya kejing shekri ba kongsan ha kaliang ka koi ka khya ka ba kham kongsan ka long bon ai ru ya kejing sumar khlem da seu ai shaki nang pang bara chiet kat kom kejing nang kam na kamu pa na na siang men hawa yo jigarap ngiga department wa diiga rentak the video committee EU po ise taga Chennai yo ingin semua yo biang paka duk gadi ni khot re yo di kot dikia dale dia amune de nangu tele chho ni krim
وبنصار حاسر ما نقول شغال بنصار لا هاكل ريال لا دكتور سوتين تي فورن بتي بقى دكتور سوتين كمان جايكا دكتور لايا دكتور من لايا تي أونيا دكتور سوتين هو كم تي أمكان دكتور من نقول هيوم دكتور خنا نو هيوم هم كم تي مان بسوما كم سوما دكتور هاي دي دكتور بلي آية كم تاني دكتور سوتين مدا تيمي بحاسة نتي فورن نتي بقى Lalu seharusnya minum tutin miraga tentang hekti orang tersuting dan dia ani bahasa orang yang kona. Teman dah ini mana tu ada datu kong dah firsa, datu kona le dah hehi datu ekuble, jika minum kerah ini di asasi, ekuble si bundu itu hingga le ekuble si bundu. Ya kan ni kesenjam lastang daga jing ya lang hakate center hakabala yo ru ya jing keren na additional DMHO nodal officer RBSK Dr. P Shela u Dr. Raja Guru Ganisan bat Dr. Handaka Suting kibala banjur halo ka jeng kam jong ka jing snok tilang ban panpha ya ka koi ka kha haki khulung khana pe ya ka jing long jiman ka sun peneng hanong ba shlong Kajing kriat kalong katway 0.1 degree Celsius bar kajing shit kalong R.R. 0.2 degree Celsius. Kajing sengam ka hau kalong hundru nak spa menstep bar hinyo punyo nak spa janmit. Kala bandon kajing hap slap hakikat tu kan niki jaka. Tepalok katungi lapoi syaka bakut jang katup ku bajingi mata ka janmit haduk mindai syam yang mat pilai syai kasi ku beli pibaro. সুন্দ্ৰেশে 6 এর ভ্যালিডিটি আপহোল্ড কৰিছে কিন্তু জাস্টিস পাৰিৱালা তেখেতে ডিসেন্ট কৰিছে জাজমেন্টটো আৰু তেখেতে 6 এ তো স্ট্ৰাইক ডাউন কৰিছে তো 4:1 মেজৰিটিত সিটিজেনশিপ এক্ট